Happy Hojagri. Baik. Baik Parmita Sakangge Jesper Soyusun. Heda. Tangsa da jamu ambil lagi no. Ya pernah musuh orang orang sakit orang ketong koba. Oke. Tangsa sih musai beli mani. Ke tangsa. Bisa terus da sampai di kita. Sampai. Ya bawa da jamu ko pano naro. Masana kita musai mana kok kere. Terus jangan sini ta. Baik Parmita Sakangge Jesper Soyusun. Heda. Oke. Orang jaga baksa. Iko okra sakit orang asuk dongai dong nih bagi tangsa ya pernah. Di perasa movie nih, belakang no, karena thok ke senam jai, kau dalam senam orang jamu, kayak ada jamu nak kesan orang lebih sekali apa nama songgo, apa nih aku direct jeng, mami kau thok orang besar lain nih, tapi kasih lebih besar lain nih, hain bagi norok, jangan coba coklat dong nih, jadi pandai payah sak, apa nih sekarang norok nanti saya hain hai, happy Hojagri.